आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुइब पाउ क्रिमिनल लॉ अहम भारतीय न्याय सनिटा भारतीय नागरिक सुरक्षा सनिटा अमसुंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम ngasiदगी चनबा हौरगनी मुख्यमंत्री नोंगतोम बिरेन लाउथोखिबगी मतुंग इन्ना तोंगान तोंगान रिलीफ कैम्प सिंग द लांजन इलेक्ट्रोन लाइरिबा मियोय सिंगना साजब पोलम सिंग सरकार लेसनबगी थबक चथरी अमसुंग केंद्र की मपान थोर मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ना कतार की प्रधानमंत्री अमसुंग मपान थोर मंत्री को उन्नदन वारी सानख्रै क्रिमिनल लॉ अहम भारतीय न्याय सनिटा लिसिंगनी कुलहुमदोय भारतीय नागरिक सुरक्षा सनिटा लिसिंगनी कुलहुमदोय अमसुंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिसिंगनी कुलहुमदोय ngasiदगी चनबा हौरगनी हारिबा बिल अहम असी ममांग सही के संसद की निंगथमी फमदा पास तौखिबनी अनौबा आइन सिंग असना भारत की नागरिक सिंगदा अहेनबा शक्ति पिननबा चोबो खोंगथांग अमा ओइरगनी मसिना मियामदा अचुम वायल फंगहनबदा चावना मतेंग पांगलगनी क्रिमिनल लॉ सिंग असिगी मनुंगदा यावरिबा मरोइबा खुदोंचाबा सिंग अदुदी ऑनलाइन की खुथांगदा थौदोक अमगी मतांगदा रिपोर्ट तौबा याहनबा पुलिस स्टेशन अमा हेक्तदा FIR फाइल तौबा याहनबा नुपी अमसुंग अंगांगदा चथबा क्राइम सिंग थानिगी मनुंगदा लोइसिनबना सिंगबा यावरी आइन अहम असी चनबा हौबगी थौरम मणिपुर सुंगसी पांगथोकनी मपुंगैब थौरम राज्य सरकार ने सिंधुना इम्फाल के पैलेस कंपाउंड लैबा मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की पैलेस ऑडिटोरियम दा पांगथोकनी मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन लाउथोखिबगी मतुंग इन्ना तोंगान तोंगान रिलीफ कैम्प सिंग द लांजन रक्तुना लैरिबा मियोय सिंगना साजब पोलम सिंग सरकार ने लेसिनबगी थबक चथरी हौजिक यहां की ममांगदा आकाशवाणी इम्फाल गवारी सानबदा लमलाई केंद्र की MLA सोरिबा मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की चेयरमैन खोंगबान ताबम इबोमचाना हाई रिलीफ कैम्प लैरिबा मियोय सिंगना साजब पोलम सिंग योनफम लैतबगी खुदोंचादब कया मायुकनरिबा दुगी येंगलगा कॉर्पोरेशन पोलम सिंग अदु पुन्ना पुन्ना लैसिलगा अमुक योनथोकनबा थौरांग पाइखतपनी खोंगथांग असिग सरुक अमा ओइना ngarangsu कुंबी मोइरांग लंबी पुखरम लैरक अमसुंग थाना लैरक मांडपत लैरिबा रिलीफ कैम्प सिंग लैरिबा मियोय सिंगना साब पोलम सिंग कॉर्पोरेशन असिगी मिहुत सिंग थादुना लैसिनबा हौखी अखोइगी मणिपुर की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री एन बीरेन जिना लाउथोखिबगी मतुंगिना अखोइ मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अखोइगी हुजी इरान सिना मरम ओइदना रिलीफ कैम्प लैरिबसिना अखोइगी पुथोकपा अखोइ पोचैसिंग अगरबत्ती बोइरो अदई डिश वाशिंग पाउडर अदगी कैंडल सिना सिंगबा एनी आइटम मयामना अखोइ रिलीफ कैम्प पुथोकपिबा पुनम अखोइ कॉर्पोरेशन ना अखोइ लैसिनबा हौरे अन अखोइ कॉर्पोरेशन की मिसु रिलीफ कैम्प सिंगदा अखोइगी चटपा खोटपसु अदुम तौरी अदुबु करिगुंबा रिलीफ कैम्प सिंगदा अदुगुंबा पोस्टैसिंग पुथोकपिबा अदुबु लैबा लैरगदी टेलीफोन नंबर कोई 7005210972 मैनेजर अदुगा अमना 8486902335 ता कांटेक्ट तौबिरकपा यागनी Security Force na irang thokanba masung chingnaba mafam singna makhatana area domination amasung thibamugi thabak chathari thibamugi thabak chathabada Sorasanpur jila dagi pampi ahum phaгаtle amaromda National Highway to Imphal Dimapur lambi da potchai puba gari 483 security gi akanba section thorang loinana pusalaki hairi Jiribam jila gi Borobekra subdivision gi manung chanba Zokaradhor Part 2 village da ngarang ahing pung 8:95 taba matamda masak khangdaba singna yum ama mai thadoklamlei police ke pau paladuna khogi Jiribam pau min hai mai chakiba adu Haishnam Premchan ko mi amagini yum adu Borobekra police station dagi meter satlom tamak kharom da satlaga laibani hairi Bishnupur jila gi manung chanba tawpok pidangarang ahing lamdam adugi masing yamlaba nupi singna khutta maira paiduna asobu khongchat ama satkhrai khongchat adu saruk yakhi bisingna Manipur da hojik tholibu watok ase sarkar na thum matam no warashin puru lanjen adu leiriba sing masa masa gi mayum da hanjil halu khulngak pasing phaba yaroi masung aikoi gi iram dam aikoi na ngaksagani haibna singba kholau sing lauki Imphal East jila gi manung dalaiba Waiton da punna hingminnaba maruf Waiton na Nomaijing khudingi uchara thabagi thorma mangarang dagi hokre ngarang ahobu numita uchara kaya marum thaki
mahausa gi phibam kahendana thamna bagi khongthang ama oina ngarang langthaban mantri khong awang laikai Women Welfare Association amadi Young Future Organization anina khusamna duna Nambul Toren Torban u chara sing thakre Thormasi Forest Bibak lamjing makha da pangthokhibani. Climate activist Lisipriya Kanguzambu ngarang singjamai mayangbum laikai da taramna okpagi thorma ma pangthokre Sairap Loisang amadi Bijya Garot Loisangi phamnaiba sing yauna pangthokhiba thorma da angom ningthau Rosoras Manina Lisipriya Kanguzamda sakangsi amasu piki. Tamenglongi Don Bosco Higher Secondary School da Nahan Manipur State Bird Scouts and Guides na New York Club Mioy Sing taram opagi thorom ama pangthokre. Tamil Nadu ki Salem da pangthokhiba humsuba National Open Taekwondo Championship lisingani kunmari da sanagi takman lor krabi moirang them thoibi sanabu Kwakaitel Akamlaika Youth Club nangarang taram na okre club asig sanglen da pangthokhiba thorom adu da sanare sigi coach Naurem Ranjit Pusu ikai khumnabo utki. Assam ki hozai da pangthokhiba Basketball Federation of India gi Talent Source Wing na sinba basketball gi talent scouting program da Manipur da gi sanaroi ahum khalakre masida singjamai laisangthem laikai gi sanaroi ani yarokpada Youth Amateur Welfare Association na nungayo phongdorakli tabiribo pawsi Akaswani Imphal dagini. केंद्र की मपान थोर मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नंगरंग कतार की प्रधानमंत्री मसुंग मपान थोर मंत्री को उनदन वारी सानक्रे लुसिंग सिंगदन उनबदुदा राजनीति लालोल इटिक सल थादबा एनर्जी टेक्नोलॉजी कला संस्कृति मसुंग लाइबाक अनि की मिया मरक्त लैनरिब मरी हेन ससिन हननब खनकी मखोइन लमदम लमदम की ओइबा मसुंग मालेंग के एबोफम के आगी मतंग द सुवारी सानकी डॉक्टर जयशंकर ना भारत मसुंग कतार की मरी हेन फगत हननब मसुंग लाइबाक अनि मक्ता पुन्ना कानमिनब याब खोंथांग के मखा ताना लखत मिननब वाफम सिंगसु फोंगदोखी. India Meteorological Department na laklib numit mari mangani dalaiba asigi awang nongchup thangbu saruk nongpok amasung awang nongpok lamnamda nong kan churaba yai haina orange amasung red alert sing lauthokre. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, Chandigarh, East Rajasthan amasung Uttar Pradesh da thasigi ahum phabu nong kan churaba yai hairi. Bihar, Sub Himalayan lamdam sing West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram amasung Tripura dana laklib numit humni mari ni asida nong kan churaba yai hairi. Ngasi phongo pause singmoroi pausing edam haujik Nongmeikapam Bedamani leire Bedamani Thagat Cheri Kiran Pongna famda sangadriba thong teklakpadagi driver ama sire ahumna khunja singna kankre haina ahan headline tawri Pawasi Ichel Express amasung sana leibak ta so ahan headline tawduna phongli Sanga Express Manipuri amasung English edition dana MLA singi team Mari Delhi da lairi Naga singi team Kuki singi team su Central Leader singa unana ba honari haina ahan headline tawri Manipur News da miyamna taliba maroiba issue sing center na thabak to onthorak labadi phamdudi araibani haina je minister na phongdo ki ba wafam amana ahan headline tawduna phongli sana lebakta anauba criminal law ohum ngasi dagi India da chanaragani Manipur da su CM na criminal law ohum launch tawragani haina ahan belamai da phongli Huelan Paugda, Manipur gi wathok loisinaba kanna honari athubada honazaman gi mahai fanglagani haina Manipur gi governor na phongdo ki bawafam na ahan headline tawri Pawasi Imphal Free Press amasung Manipur Mail da su ahan headline tawduna phongli Naharol gi thaudangda Prime Minister na thawoidabana Manipur gi hingsa thokpani haina India Block Manipur State Union na phongdo ki bawafam amana ahan belamai da phongduna Phongba thengnari People's Chronicle da Senapati ki Deputy Commissioner amadi District Disaster Management Authority ki Chairman na Senapati bu India Meteorological Department ki matung inna orange alert lauthoke bagi paung na ahan balamai da phongli Ganfew Mail da Walmitai Council na Prime Minister Narendra Modi bu Manipur da lakpina bahaiza bagi paung na maruiba paw oina phongba thengnari Tamilong Times da Manipur Congress na India gi Rashtrapati Draupadi Murmu bu Manipur gi wathok asigi matang da parliament da wangang bada yaukide haibagi paungna anisuba headline tawduna phongli Chamda Manipur gi wathok ki matang da MLA sing Delhi da chattuna wa khanaragani haiba paungna maroiba paw ama oina phongba thengnari Kiran Thagachari Bedamani aroi bedamar oyo paw amohanna Criminal law ahum Bharatiya Niyay Sanhita Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita masung Bharatiya Saksa Adhiniyam ngasidagi chanaba hauragani Mukhyamantri Nongthamam Birena lauthokkhibagi matung inna tongan relief camp sing da lanjenarakhtuna leriba miyoi singna sajaba polam sing sarkarna leisinbagi thabak chathari amasung kendragi mapan thor mantri Dr. S. Joysankar na Qatar gi pradhan mantri amasung mapan thor mantri ga unaduna wari sanakrai Paulo Jeri